Għad smajt bil-kelma money laundering int. X'inhi l-istima tiegħek ta' Joseph Muscat? Ejja naqtawa, guys, ejja naqtawa. Għana edinaw fl-istess partit, for Christ's sake. Jekaw partit illi mux xellug, illi mhuwiex soċjalist, huwa dak il-partit. Illi l-miljoni flok qed lin-nies, lill-pazjent, qed il-business ma barranin, il-ħalli li qed jisarquna. Let's all get behind boobies, essentially. Nagħtu tenders bil-flus tal-gvern in-nies li ma nafux minn huma. Tosok irrabjat dwar di? Memx, ma nistax nara x'inhu l-raġunament. Qed jisirquna John, xej! Ma inti m'intix irrabjat. Issa qed tifla qed tagħmel li Defni. Smajtek tajt li di tal-biċċa blogger kien żball gravi spiexna. Mal-familja ta' Defni ġili provajt tirrikonċilja. Nagħlawlu fukot. Ara li naqdi. Ara li naqda. Għamil li naqdi. Adrian Deli, anti patrun? Mela, tlaqna?